أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ishimwe ikuzo nta wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we twiyambaza ijoro n'amanywa. Allah subhanahu wa ta'ala we waduhaye ingabire ihambaye ndetse irenze izindi ngabire zose. Iyo nta yindi ni uko Allah subhanahu wa ta'ala yaraduhaye ingabire yo kuba abayisilamu. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kumutinya by'ukuri, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala we ushobora byose yuko yazaduha kuva muri ubu buzima bw'aha ku isi turi mu bamugandukira bya nyabyo, turi mu bayisilamu nyakuri, turi mu bemeramana nyakuri, twebwe n'imiryango yacu. Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri niwe ushobora byose kandi niwe nyiri ubushobozi wa buri kimwe cyose. Dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangirangendo be, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha kuva muri ubu buzima turi mu bandi bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangirangendo be. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah, nk'uko tuba dukwiye kwibukiranya kabone nubwo yaba ari aya imwe, kabone nubwo yaba ari hadithi imwe y'intumwa y'Imana Muhammad, mu by'ukuri urwibutso rugirira abemeramana akamaro. Wa wundi wese uzibutswa mu by'ukuri ikiba kigamijwe n'uko urwo rwibutso yibukijwe rugomba kumugirira akamaro mu buzima bwiwe bwa buri munsi ndetse n'ejo yawmal qiyama, n'ejo ku munsi w'imperuka. Ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala turibukiranya hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. iyi hadith yaturutse ku musahaba witwa Abi Hurayra, aratubwira ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amahoro n'imigisha bimusakariho, aratubwira ati intumwa y'Imana Muhammad yaravuze iti man qala, wa wundi uzavuga rino jambo akarivuga inshuro ijana, iri jambo Islam ukarivuga inshuro ijana, Allah subhanahu wa ta'ala akubabarira ibyaha byawe byose, kabone nubwo byaba bingana n'umusenyi wo ku nyanja, cyangwa se kabone nubwo byaba binganya n'ifuro ryo ku nyanja ya Islam. Kuvuga iri jambo gusa, iri jambo tugiye kwibukiranya, tugiye kuvuga, tugiye kwigishanya hagati yacu, umuyisilamu wese uzarivuga inshuro ijana, iri jambo ukarivuga inshuro ijana, Allah subhanahu wa ta'ala azakubabarira ibyaha byawe kabone nubwo byaba bingana n'iki, n'umusenyi wo ku nyanja. Allahu akbar. Iri jambo ni irihe Abayisilamu? Nimwe navuze umuntu uzavuga subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi inshuro ijana. Iri jambo ukarivuga inshuro ijana, Allah subhanahu wa ta'ala mi'ata marra, yani ukarivuga inshuro ijana, huttat anhu khataya, Allah subhanahu wa ta'ala azakubabarira ibyaha byawe kabone nubwo ibyo byaha byawe byaba bingana n'umusenyi wo ku nyanja, Allah subhanahu wa ta'ala azabikubabarira byose. Ariko ibyaha hano bigambiriwe ni bya byaha bitoya, apana bya byaha bya al-kabair bisaba tauba. Bya byaha bitoya, yani bitoya nibyo Allah subhanahu wa ta'ala akubabarira, twese ducikwa nk'abantu tukagwamo. Ariko bimwe bya kabair, bya byaha bikuru byo bifite tauba n'umurongo intumwa y'Imana Muhammad ndetse yatweretse dukwiye kunyuzamo kugira ngo dukore tauba, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi. Rero iri jambo ryo kuba subhanallahi wa bihamdihi, Allah subhanahu wa ta'ala ritari kukubabarira ibyaha byose kabone nubwo byaba bingana n'umusenyi wo ku nyanja. Abayisilamu, hadithi yemeranyijwe na Bukhari na Muslimu, ni hadithi sahih mu by'ukuri ikwiye kutubera akabando, ikwiye kutubera yani urwibutso rukomeye cyane dukwiye gufata, tukazajya duhozaho zikiri kugira ngo imitima yacu ibashe kugira ubuzima, natwe ubwacu tubashe kugira ubuzima bwiza, kubera ko uzibuka Allah subhanahu wa ta'ala akamusingiza, Allah subhanahu wa ta'ala nawe azamuzirikana amwibuke, Allah subhanahu wa ta'ala azamuzirikana muri gahunda ziwe zose, nk'uko ibyo byose twabyigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rundi rukaba urwibutso rutoya nanifuje ko twakwibukiranya kuri YouTube yacu Nurdin TV Rwanda. Mu by'ukuri tugerageze tujye tuza dukurikireho aya imwe, hadithi imwe, nta kindi dukwiye kubera uretse kwibukiranya, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatworohereza mu buzima bwacu bwa buri munsi,
dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaguma kutuzamura mu nzego ndetse akazaduha n'iherezo ryiza mu buzima bw'aha ku isi. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.